iminsi ibura ngo igikombe cy'isi cya 2026 gitangire iragenda ibarirwa ku ntoki, dore ko ari ejo bundi tariki ya 11 Kamena uyu mwaka wa 2026 nyine. Uyu munsi ndashaka kukubwira ku itsinda B mu makipe azakina igikombe cy'isi cya FIFA 2026. Ni itsinda ririmo Canada, Bosnia Herzegovina, Qatar ndetse na Switzerland. Njye ndi Beato Niyomugabo. Iyi ni Kivuze Official. Buri gihugu ngiye kukikubwiraho ibigwi gifite mu gikombe cy'isi ndetse n'abakinnyi giteganya kuzifashisha. Muri aya makipe yose nkubwiye cyangwa se ibi bihugu bine, nkubwiye nko ku gihugu nka Canada ntabwo kiragira ibigwi byinshi mu gikombe cy'isi cya FIFA World Cup nk'ibihugu bikomeye bindi nka Brazil cyangwa se Ubudage, ariko Canada ifite amateka yihariye n'ibyo yagiye igeraho bikomeye. Bimwe mu bigwi bya Canada mu gikombe cy'isi, Canada yigeze gukina igikombe cy'isi nibura inshuro 3 mu mwaka wa 1986, mu mwaka wa 2022, ubu zaba ari ubwa gatatu 2026. Mu mwaka wa 1986 nibwo yitabiriye bwa mbere igikombe cyabereye muri Mexico. Nubwo yasezererewe mu matsinda, byari amateka akomeye kuri Canada. Muri 2022 yongeye kubona itike nyuma y'imyaka 36 ititabira igikombe cy'isi. Ibi ngibi byafashwe nk'intsinzi ikomeye mu mupira wa Canada. Umukinnyi bita Alphonso Davies yatsinze igitego cya mbere cya Canada mu mateka y'igikombe cy'isi mu mukino wa Croatia na Canada muri Qatar 2022 nyine. Nibwo bwa mbere bagize igitego cyo mu gikombe cy'isi gitsinzwe n'uyu Alphonso Davies. Canada iri mu bihugu bizakira igikombe cy'isi cya 2026 hamwe na United States ndetse na Mexico. Kugeza ubu Canada ntirabasha kurenga amatsinda cyangwa gutsinda umukino n'umwe mu gikombe cy'isi. Rekodi yayo ni imikino 6 yose yagiye itsindwa. Canada ishobora kuzifashisha abakinnyi bakomeye kandi bafite ubunararibonye mu gikombe cy'isi cy'uyu mwaka, cyane cyane kubera ko iri mu bihugu byanakiriye rino rushanwa. Umutoza Jesse Marsh ari kubaka ikipe ikomeye ishingiye ku bakinnyi bakinira amakipe akomeye y'i Burayi ndetse no mu hagati mu gihugu cyiwe. Abakinnyi bitezwe cyane harimo uyu nakubwiye watsinze igitego muri 2022, Alphonso Davies. Ni kapiteni wa Canada, anakinira ikipe ya Bayern Munich. Azaba umwe mu nkingi za mwamba z'ikipe nubwo yari afite ikibazo cy'imvune. Hari undi mukinnyi bita Jonathan David, rutahizamu w'ingenzi cyane wa Canada uzwiho gutsinda ibitego byinshi. Hari Cyril Allen, umwe mu batsinda ibitego kandi bifite ubunararibonye muri icyo gihugu cya Canada. Nakubwira bita Tajon Buchanan. Buchanan ni umukinnyi ku mpande ufite umuvuduko ndetse n'ubuhanga, akina aca ku ruhande. Hari Stephen Estakio, umukinnyi wo hagati utegura umukino kandi uzi kuyobora abandi. Hari Ismail Kone, uyu ni umukinnyi ukiri muto ariko ufite impano nyinshi hagati mu kibuga. Hari Alistair Johnson, uyu ni myugariro ukomeye ukina kandi ku ruhande. Hari Maxime Crepeau na Dayne St Clair. Aba ni abazamu bitezwe kurwanira umwanya ubanza, ninde uzabanza mu kibuga muri abo bazamu babiri. Abandi bakinnyi bashobora kuzajya inyuma y'iyi kipe hazaba hari Richie Laleila, hari Moise Bombito, hari Jacob Schafferberg, hari Jonathan Osorio, hari kandi Tani Oluwaseyi. Canada ifite icyizere cyo gukora amateka yayo ya mbere yo kurenga amatsinda nibura mu gikombe cy'isi cy'uyu mwaka kubera iki gisekuru cy'abakinnyi bafite impano nyinshi. Nakubwira ku ikipe y'igihugu ya Bosnia na Herzegovina cyangwa se Bosnia and Herzegovina. Iyi ngiyi ifite amateka make ariko yihariye mu gikombe cy'isi cya FIFA. Yatangiye gukina nk'igihugu cyigenga nyuma yo gutandukana na Yugoslavia mu mwaka wa 1992. Bimwe mu byaranze amateka yayo n'igikombe cy'isi, Bosnia and Herzegovina yitabiriye igikombe cy'isi bwa mbere muri 2014. Iki gikombe cyari cyabereye muri Brazil. Iyo kipe yari ifite abakinnyi bakomeye nka Edin Dzeko, Miranem Panic cyangwa se Pjanic, hari uwo bita Vedat Ibisevic ndetse na Asmir Begovic. Mu mukino wayo wa mbere mu gikombe cy'isi, Bosnia yatsinzwe na Argentina ibitego 2-1, ariko ibona igitego cyayo cya mbere cyatsinzwe na Vedat Ibisevic. Bosnia yasezererewe mu matsinda nyuma yo gutsindwa na Nigeria igitego 1-0. Hari benshi bavuga ko yangiwe igitego cyayo cyari cyemewe cya uyu nguyu Dzeko mu mukino. Yasoje irushanwa itsinze Iran ibitego 3-1. Ibi intsinzi yayo ya mbere mu mateka y'igikombe cy'isi. Ibitego byari byatsinzwe na Dzeko, Pjanic ndetse na Vlasevic. Kugeza ubu Bosnia and Herzegovina imaze kwitabira igikombe cy'isi inshuro 2 gusa. Muri 2014
ndetse n'uyu mwaka izaba yitabiriye wa 2026. Muri 2026 yongeye kubona itike nyuma yo gukuramo Ubutaliyani kuri kamarampaka za penalty, ibintu byafashwe nk'amateka akomeye kuri iki gihugu. Icyo nakubwira kandi nanone kuri Bosnia and Herzegovina igiye kwinjira mu gikombe cy'isi cya 2026 ifite ikipe ivanze y'abakinnyi bafite uburambe ndetse n'abandi bato bagiye bafite impano bakina imbere mu gihugu. Umutoza wayo bita Serge Barbarez yamaze gutangaza urutonde nawe rw'abakinnyi 26 bitezwe kumufasha muri runo rugamba. Abakinnyi b'ingenzi bitezwe harimo Edin Dzeko, kapiteni w'ikipe akaba n'umukinnyi ufite ibitego byinshi mu mateka y'iki gihugu, azaba anayoboye ubusatirizi. Hari Ermedin Demirovic, uyu ni rutayizamu ukomeye ufite umuvuduko n'ubuhanga bwo gutsinda ibitego byinshi. Hariho bita Sidi Korazniak, uyu ni myugariro ufite ubunararibonye bwinshi wanakinnye igikombe cy'isi cya 2014. Hari Amar Dedic, uyu nguyu ni umwe mu bakinnyi bakiri bato bafite impano zikomeye ku ruhande rw'ubwugarizi. Hakaza kandi Benjamin Tahirovic, umukinnyi wo hagati utegura umukino kandi ufasha ikipe kugenzura umupira, yifitemo leadership, ikintu cy'ubuyobozi. Amir Hadiahemotovic, umukinnyi wo hagati ufite ubunararibonye mu guhuza ubwugarizi n'ubusatirizi. Esimir Bajrakaterevic, uyu nguyu ni umukinnyi ukiri muto witezweho byinshi kubera ubuhanga n'umuvuduko we. Nakubwira kandi Nikola Vazirij, uyu ukaba umunyezamu mukuru witeze kuzarinda izamu ry'ino kipe. Abandi bakinnyi kandi bazabaherekeza muri uru rugamba barimo Talik Muhalemovic, harimo Denis Hadikadunic, hari Haris Tabakovic, hari Samed Bazdar, hari Armen Gigovic, hakaza kandi Ivan Sanizic. Abasesenguzi benshi babona Bosnia nk'ikipe ishobora gutungura benshi ku guhuza uburambe bw'uyu nguyu Dzeko na Korazniak hamwe n'impano z'abato barimo Dedic ndetse na Katarevic. Ikipe y'igihugu ya Katariyo kandi ifite amateka mashya ariko akomeye mu gikombe cy'isi cya FIFA. Yamenyekanye cyane ubwo yakiraga iki gikombe mu mwaka wa 2022, aricyo gikombe cy'isi giheruka kibi cya mbere cyabereye mu burasirazuba bwo hagati no mu bihugu by'Abarabu. Bimwe mu by'ingenzi byaranze Qatar mu mateka y'igikombe cy'isi wamenya: Qatar yakinnye umukino wayo wa mbere mpuzamahanga mu mwaka wa 1970, yitabiriye amajonjora y'igikombe cy'isi bwa mbere mu mwaka wa 1977, yitabiriye igikombe cy'isi cya mbere muri 2022 nk'igihugu cyari cyakiriye rino rushanwa. Mbere yaho ntiyari yarigeze yinjira mu gikombe cy'isi binyuze mu majonjora. 2022 Qatar yakiriye irushanwa ryashimwe kubera stade nziza n'imyiteguro myiza, ariko ikipe yayo ntiyitwaye neza mu kibuga. Yatsinzwe imikino yose uko ari 3 mu matsinda. Qatar yabaye igihugu cya mbere cyakiriye igikombe cy'isi kigasezererwa hakiri kare cyane nyuma y'imikino 2 gusa. Igitego cya mbere cya Qatar mu mateka y'igikombe cy'isi cyatsinzwe n'uwo bita Mohamed Montali mu mukino wayihuje na Senegal muri 2022 nyine. Mu mwaka wa 2025 Qatar yabonye itike ya 2026 binyuze mu majonjora ku nshuro ya mbere mu mateka yayo. Ibi ngibi byafashwe nk'intambwe ikomeye cyane mu mupira wayo. Nubwo amateka yayo mu gikombe cy'isi akiri make, Qatar ifite ibigwi bikomeye muri Aziya kuko yegukanye igikombe cya AFC Asian Cup inshuro 2, ni ukuvuga 2019 na 2023. Qatar izakoresha cyane abakinnyi bayifashije kwegukana AFC Asian Cup 2019 ndetse na AFC Asian Cup 2023 hamwe n'abato bafite impano bari kuzamuka. Umutoza Gylen Lopetegui yamaze gutangaza urutonde rw'agateganyo rw'abakinnyi 34 bitegura FIFA World Cup ya 2026. Abakinnyi b'ingenzi bitezwemo harimo Akram Afif, uyu ni umukinnyi ukomeye cyane wa Qatar uzwiho gutanga imipira ivamo ibitego no gutsinda, niwe mutima w'ubusatirizi bwa Qatar. Hari kandi Almoweze Ari, uyu ni rutayizamu w'inararibonye umaze gutsindira Qatar ibitego byinshi mu marushanwa mpuzamahanga. Hari Hassan Ali Aydos, uyu ni kapiteni w'ikipe ufite n'uburambe bwinshi mu mikino mpuzamahanga. Bazifashisha kandi Meshar Barsham, umunyezamu mukuru wa Qatar witezwe kurinda izamu muri iri rushanwa. Hari kandi Buelem Kouki, myugariro ufite uburambe bwinshi akaba n'umwe mu bayobozi b'ino kipe. Hazazo bita Pedro Miguel, myugariro ukomeye kandi ufasha cyane ikipe mu bwugarizi. Asimu Madibo, umukinnyi wo hagati ufasha ikipe kugenzura umukino no kurinda ubwugarizi. Karim Bouadiaf, uyu nguyu ni umukinnyi w'inararibonye hagati mu kibuga. Edmilson Jr, umukinnyi wo ku mpande ufite umuvuduko udasanzwe n'ubuhanga. Mohamed Montali,
umwe mu basatirizi bitezwe kuzafasha gutsinda ibitego, ni nawe watsinze igitego cya mbere cya Qatar mu mateka y'igikombe cy'isi muri 2022. Hari abandi bakinnyi bato kandi bari kuzamuka neza nka Ryan Ali, Ahmed Al-Yedin, Youssef Abdelrazak, Jassem Gaber, Tahsin Mohamed ndetse n'abandi. Qatar ishobora kuzakina uburyo bwa 4-3-3 cyangwa se 4-2-3-1 yubakiye cyane ku bufatanye bw'uyu Akram Afif na Almowezi Ali mu busatirizi. Ikipe y'igihugu ya Switzerland ifite amateka akomeye kandi arambye mu gikombe cy'isi cya FIFA. Ni imwe mu makipe y'Iburayi yamaze gukina igihe kinini kandi akagaragara igihe kinini mu irushanwa, kandi akunze kugera no mu matsinda ya knockout. Bimwe mu bigwi bya Switzerland mu gikombe cy'isi ni uko Switzerland imaze kwitabira igikombe cy'isi inshuro 13, harimo n'ikizaba yitabiriye cya 2026. Yagiye igera muri kimwe cya kane kirangiza inshuro 3, ni ukuvuga mu mwaka w'1934, mu mwaka w'1938, mu mwaka w'1954. Igikombe cy'isi cyo mu mwaka w'1954 cyari cyabereye muri Switzerland ubwaho, kandi icyo gihe yageze muri kimwe cya kane kirangiza. Umukino wa Switzerland na Australia mu 1954 warangiye Australia itsinze ibitego 7-5, ukaba kugeza ubu ngubu ari nawo mukino watsinzwemo ibitego byinshi mu mateka y'igikombe cy'isi. Kuva mu mwaka w'1994 iyi Switzerland yabashije kugera muri kimwe cy'umunani kirangiza inshuro 5 mu marushanwa 6 yakinnye. Muri 2006 Switzerland yasezereye idatsinzwe umukino n'umwe kandi itarinjizwa igitego na kimwe. Ibintu byabaye amateka yihariye mu gikombe cy'isi, yari yasezerewe na Ukraine kuri penalty. Muri 2010 Switzerland yatsinze Spain cyangwa se Espagne igitego 1-0 mu matsinda, kandi Espagne nyuma iza kwegukana icyo gikombe cy'isi muri uwo mwaka. Muri 2022 muri Qatar Switzerland yageze muri kimwe cy'umunani kirangiza nyuma yo gutsinda Serbia ibitego 3-2, ariko iza gutsindwa na Portugal ibitego 6-1. Bamwe mu bakinnyi bakomeye banyuze muri Switzerland harimo Granit Xhaka, hari Xherdan Shaqiri, hari Ricardo Rodriguez. Switzerland izitabira igikombe cy'isi cya 2026 ku nshuro ya 6 yikurikiranya, ibintu byerekana ko iyi kipe yayihagaze neza mu mupira w'i Burayi. Switzerland izaba ifite kandi ikipe ikomeye yuzuyemo uburambe mu gikombe cy'isi cya 2026. Umutoza wawe yitwa Murat Yakin, yahisemo n'abo bakinnyi 26 barimo abakina muri shampiyona zikomeye z'i Burayi. Bamwe mu bakinnyi b'ingenzi nakubwira harimo bita Granit Xhaka, kapiteni ndetse n'umwe mu bakinnyi bafite uburambe bwinshi. Nakubwira ko ari nawe uzaba uyoboye hagati mu kibuga. Hari Gregor Kobel, umunyezamu ukomeye ukinira Borussia Dortmund, byitezwe ko azarinda izamu rya Switzerland. Hari Manuel Akanji, uyu ni myugariro w'inararibonye, nimwe mu nkingi za mwamba z'ubwugarizi. Hari urabona kubwiye bita Brille Embolo, rutayizamu ukomeye ushobora gutsinda igitego kandi agatsinda ibitego byinshi muri rino rushanwa. Hari Ricardo Rodriguez, myugariro ufite uburambe bwinshi mu marushanwa akomeye. Hari kandi Denis Zakaria, umwe mu bakinnyi bafasha cyane mu bwugarizi. Hari Dan Ndoye, umukinnyi wo ku mpande ufite umuvuduko n'ubuhanga bwinshi. Hari Zeki Amdoun, uyu ni rutayizamu ushobora gufasha cyane mu gutsinda ibitego. Hari Noah Okafor, uyu ni umukinnyi ukina satira ku mpande kandi ufite ubuhanga bwo kure mu buryo bw'igitego. Hari Remo Frere, uyu nguyu akaba umukinnyi wo hagati ufite uburambe mu marushanwa mpuzamahanga. Abandi bakinnyi bitezwe ko bazifashishwa harimo bita Nico Elvedi, hari Djibril Sow, hari Fabian Rieder, hari Ardon Zashar, hari Ruben Vargas ndetse na Sylvain Widmer. Switzerland izaba yubakiye cyane ku bwugarizi bukomeye, uburambe bwa Zaka hagati mu kibuga hamwe n'umuvuduko wa Embolo, Ndoye ndetse na Okafor imbere. Abasesenguzi benshi bayibona nk'ikipe ishobora kuzagera kure nibura muri kimwe cy'umunani cyangwa kimwe cya kane y'ikirangiza. Ngayo nguko uyu munsi nari nakubwiye ku itsinda B mu matsinda azakina igikombe cy'isi cya FIFA. Ari itsinda ririmo rero ibihugu 4 nakubwiye birimo Canada, iyi Switzerland ndetse n'igihugu cya Qatar na Bosnia and Herzegovina. N'andi matsinda ndi kuyagutegurira tuzajya tukugezaho kugeza igikombe gitangiye. Iyi ni Kivu Waves Official, nge ndi Beato Niyomugabo. Komeza ugubwe neza cyane.